Dobrodošli u još jednu emisiju. Živimo u Osijeku, s vama smo u Osijeku. Moje ime je Mario i danas ćemo pričati o jednoj vrlo složenoj temi. Kompleksno mogu bi se reći. Kompleksno je, kako kolega gost kaže, koja se tiče svih nas i vas, i s nama i vas i nas. I svi skupa s nama. Tako je. I radi se o našem dragom gradu Osijeku. No međutim, kao što ste primijetili, počele su događati neke čudne stvari u gradu Osijeku. Režu nam stabla, stavljaju okolo asfalt i čak ponegdje možete vidjeti i kantu za smeće. S nama će to sve objasniti naš kolega koji trenutno studira na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku na sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera. Kolega ima već jako puno iskustva općenito sa svim ovima što sam naveo, problematikom i kompletnom općenito globalnom, znači ekonomskom krizom koja se događa, koja je uhvatila i ovaj naš bogati gradić Osijek. Pa evo, gospodine Dino, možete preuzeti sad glavnu riječ. Ja ću vas možda malo smetati s kojim pitanjem ili sa kojom riječi. A ono što očekujem od vas je da kažete, evo, za početak, kako, zbog čega i zašto su nam porezali grane na našem kampusu. Izvolite. Dobar dan ljudovi, moje ime je Dino, kao što je moj gospodin prijatelj kolega Mario me i predstavio. Dakle, to je jedna ovako vrlo zeznuta stvar. Mislim, što se tiče tih grana, znamo svi, tako da živimo u ovom kompliciranom svijetu, gdje jako puno sunce nam dolazi zapravo na našu površinu zemlje, jel tako, i stvar je u tome da sa tim granama jednostavno se sprečavaju zrake da dođu, da dobijemo ovakav smeđi ten kao što ja imam. I jednostavno svi ljudi, da ne bude slučajno rasizma ili nečega tako, znači svi moramo biti jednaki. To je ovako jedna glavna stvar zašto su ljudi iz odjela za rezanje grana to zapravo i učinili i jednostavno to onda postavlja novu razinu tu nekakve ravnopravnosti i jednostavno da svi možemo uživati u puno ljepšem i tamnijem Osijeku. Pa evo, gospodine, vi ste jako to lijepo obrazložili. Vidite, stvarno je dragi ljudi, gledatelji, slušatelji i ljudi više od ljudi 2 mjeseca i stvarno moram priznati da je stvarno kad uđeš malo u dubinu te teme, onda stvarno vidiš... Je, najbolje biti u dubini. A ono što zapravo želim reći je, evo, kolega je fino objasnio, znači, zbog čega su rezali grane nama tamo. Pa ono što sam htio reći to da svi vi koji gledate, pratite, slušate i čak dirate ekran da bi skužili o čemu se radi, možemo nastaviti na sljedeću temu. A ako želite možda neko pitanje postaviti nas, zovite nas na 023 1650 2342. Javit će vam se naša kolegica. Koji trenutno nema, ona je na godišnjem odmoru zato što... Ali će se svejedno javiti, ona će nam preusmjeriti poziv. Evo pozivamo. Molim, imamo slušatelja s nama. Da, recite gospodine. Stvarno gospodine, evo pravu ste, evo pitaću, odmah će, evo sad ćete dobiti odgovor, do slušanja. Evo, dobili smo novi upit se tiče visokih potpetica koje se rade od kože tazmanijske zebre. Znači, kolega Dino, evo, da li te potpetice, znači, u našem gradu imaju ikakav utjecaj na atmosferu? Imaju, jer su to zaista vrtoglavne potpetice, znači kad naše ljubke osječke dame hodaju njima, stvarno nosom para i oblake i na taj način čiste sve kukce iz atmosfere i jednostavno samim time i pospješuju same te zrake sunca koje prolaze kroz našu atmosfericu da bi što bolje i što kvalitetnije udarili u našu površinu da bismo mi dobili ovaj smeđikasti, jel tako, rumeni ten. A znači to ima veze sa gradom? Tako je, znači sve se nadovezuje na tu priču isto što ste ove kante za smeće spomenuli, znači to je sve recikliranje, znači u principu je to sve recikliranje. Mi jednostavno kako sve te grane pokosimo, sad da ne bude bez za ovako smeća ko što u Libiji i tamo u tim državama koji su manje sretne nego mi, se događa da imaju jako puno brda smeća po ulicama, mi smo jednostavno sve te grane koje smo odsjekli. Jednostavno smo napravili kante za smeće, postavili smo kroz čitav kampus, a čak i malo šire, znači dođe i do Olta koja kanta se vidi drvena i jednostavno da ljudi mogu svoje
ostatke od cigareta, ostatke od alkohola i sličnih opojnih sredstava bacati u njih i naravno pokoju i knjigu, znači nekakva bilježnica se isto može naći, ali sve u tom dobrom duhu recikliranja. To je, evo, hvala vam lijepo na vašem objašnjenju. I sad da se dotaknemo zadnje ove teme što smo rekli, znači cijela ta globalizacija, problem sa novcem i sa općenito kunama, eurima i pokojim dolarčićem, da. Recite vi meni, koja je vaša solucija da mi zapravo na kraju u ovaj grad donesemo jako puno novaca i da zapravo izgradimo puno više drugih solucija na koje bi donijeli još više novaca? Pa evo, iskreno da se mene pita, što me se zapravo i pita. Pita. Evo da ja onda na to postavljeno pitanje dam odgovoreni odgovor. Znači, radi se o sljedećoj situaciji. Sad zamisli da imaš 3 sardine i jednu sardinu baciš u more. Sardinu ili sardinu? Sardinu, znači onu malu ribicu. Jednu sardinu baciš u more. Drugu sardinu baciš u rijeku. Treću sardinu nemaš. Koliko imaš sardina? Nijednu. Ma ne. Imaš 3. One 2 što si bacio i one 3 što nemaš, to je 5. Da, dragi moji gledatelji, to je zaista jedna jako zapravo dubokoumna izreka, to jest, ajmo reći, šala. To morate jako malo promozgati da bi došli do same srži te poslovice, to jest izreke ili ti ga šale. I kad to budete shvatili, dragi moji gledatelji, vi ćete biti toliko glupi da to svijet nije vidi. Evo, naš dragi voditelj, gospod Mario, ima problema malo. Da, uvatio me grč u nozi. Tako je, ovi bomboni, fruities, candies su malo... Uvatio me grč u nozi, uzročna posljednjića veza zapravo povezana je sa neuronima koji se nalaze u mojoj glavi i sa ovim živcima tu u nozi, onda onak ode. Tak, ode. I, znači, dragi moji najdraži gledatelji, došli smo do kraja konca ovoga zapravo ovune naše ove emisije. Ako želite možda pogledati još koju emisiju, slobodno nam se javite, mi ćemo vrlo rado napraviti emisiju, slobodno nas pitajte što god vas zanima, mi ćemo naravno obrazložiti, kompletno ako treba možemo mi nacrtati, napraviti čak što više, napravit ćemo makete kao znaš, kao potpetica i onda skoči i on lega ode lega, nema ga, ja brate gledam znači pogledat ćemo i napravit ćemo to što smo rekli da ćemo pogledat. I dragi gledatelji, evo to bi bilo to. Imate li već neku završnu riječ možda? Ja bi vam svakako preporučio, ako se ikad nađete u situaciji da vam je stvarno super dosadno, uzmite si fruit candies bombone. To bi bilo to.